Salibonani bathandekayo, siyajabula njalo ukuhlangana kulesi sifundo saleli iviki. Kulithemba lami ukubana sisiyaphutsha lesi sifundo uJehova uyabe sethe wakhuluma lathi wasiqinisa ngendlela ephakemeyo. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uMpristi. Nxusa abangane bami engilabo lapha ubana ngamunye baziveze. Salibonani izihlobo ezithandekayo, samukelana ngegama lenkosi. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kusukela kuviki eliphelileyo, sesihlangana kusifundo salona leli viki. Mina engikhulumayo nguElder AMOS MAFORO. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Ngiyajabula njalo ukuba ngegama likaJesu sesenelisile ukuhlangana kusifundo saliviki. Engani inkosi sonke ngasiphefumulela sizwe ukuthi thini kithi sibusiseke ngelinye ilanga sibe khona ekhaya ezulwini. Okhulumayo uMrs. ZANDILINTOMBI ZANAMWE, indodakazi yakoMaphosa uMajikijela. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyalibongela ithuba lekuzohlaziya sona lesi sifundo. Sengathi uNkulunkulu angakhuluma lathi sonke silungele umbuso ozayo masinyane. Okhulumayo nguMrs. Esimhlanga. Asicimezeni siceleni uNkulunkulu abe phakathi kwethu ukuze siqedisise imfihlakalo yakhe. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, ekalihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Siyabonga ithuba lokuzoletha sona lesi sifundo. Sicela ubukhona bakho. Sicela ukuthi umoya oyingcwele abe phakathi kwethu ngoba nguye umnikazi wemfihlakalo yelizwi lakho. Sicela usibusise ubukhona bakho benze thina siyithobele intando yakho ngoJesu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga bangane bethu. Zihlobo enkosini. Ngilethemba sonke lapha esikhona siyicubungula incwadi yamaHebheru. Oh yes. Incwadi emumethe udaba lezinsuku zokugcina. Themba uvike liphelileyo uNkulunkulu usibusisile ngoJesu osinika ukuphumula. Kakhulu. Leli viki sikhangela uJesu njengompristi othembekileyo. uJesu njengompristi othembekileyo. Sananze ukuthi incwadi yamaHebheru bathandekayo nguJesu lapha lalaphana, nguJesu kuzo zonke izinto lengozi zethu zempilo. Ngizakunxusa ukubana sifundelwe indinyana kufundwa ngekhanda uHebrews 7 ivesi ka26. AmaHebheru 7 ivesi 26 ithi ngoba umpristi omkhulu onjalo usifanele, ongcwele, ongela cala, ongela sici, owehlukaniswe lezoni, lo wenziwa waphakama kulamazulu. Siyabonga ngoba umpristi onjalo usifanele. Ange ngime khonapho egameni usifanele. Inge ngibuyele emuva endalweni yethu. Sizavumelana bathandekayo ukuthi uJehova edala izulu lomhlaba, edala uluntu, wabenza abantu baphelele. Kwaba lobudlelwano obupheleleyo phakathi komuntu loNkulunkulu. Kwase kungena ke isono. Isono lesi ZANAMWE sadala ubudlelwano bani phakathi komuntu lomdali wakhe. Njalo umuntu samchiya enjani? Okwakuqala mfundisi njengobutshilo ukuthi kungakabi lesono ubudlelwani phakathi kwethu loNkulunkulu babuphelele. Esingathi ngesikhiwa was a perfect relationship. Kungela sici, kungela lutho lwaluphambanisa ubudlelwani. Kodwa ngemva kokona sebonile abazali bethu into yahle yavela yonakala ukuthi bahle baqala ngenxa yesono ukubalekela uNkulunkulu. Siphila sinje asifuni kuba phambi kaNkulunkulu ngoba siyizoni, sonile. Umuntu ephila uAdam lo Eva egadeni yeEden babe zihlalele kuhle, bengela marenti
bengela mkhuhlane kungela kufa kodwa ngenxa yesono kade sesizithola sisifa sigula sithwele nzima kulumhlaba lomukhangela isimo sethu isono sesitshintshile uzoqhasa kulendoda engumfazi sesifica sikubuzinye izinto okuthiwa ama-homosexuality isono sasitshintsha kanye lezinhliziyo zethu sazilenhliziyo ezilomusa ezizwelanayo kodwa ngenxa yesono sufica sokulenzondo abantu abasathandani abantu sebebulalana. Siyabonga okunye ngubambayo okutshoyo uthi wena isono sadala ukungazwani lobani loNkulunkulu lokubalela kubana uNkulunkulu lokungaphili lapho loNkulunkulu khona ngoba uNkulunkulu enjani engcwele. Yes. Ungayifunda kuhle uyithe kuqaleni uNkulunkulu wayekhuluma lo Adam njengami ngikhuluma lo ZANAMWE njengami lawe lumfundisi. All right. Kodwa sokungenisono kwahle kwaqhamuka khona lokhuyana kukhulumisana ngesizathu elisithinta ukuthi ngonxa ukuthi uNkulunkulu ungcwele umuntu wayesewonile kwahle kwaba lodonga phakathi komuntu loNkulunkulu wakhe kwaba lodonga olukhulu umuntu wehlukana loNkulunkulu so kwakudingeka ukuthi uNkulunkulu ambuyise umuntu. All right. Yes. Kwakudinga ukuthi uNkulunkulu ambuyise umuntu. Kungaziphi indlela uJehova azisebenzisileyo zokuthi abuyise umuntu ikakhulu nxa sikhangela isihloko salamhlanje sathi sifunde ngaso. Kungaziphi indlela uJehova asebenzise bana ambuyise ngayo umuntu MAFORO? Ngafiki lapho mfundisi. Ngifuna ukwengeza. Uyabona indaba yesono loNkulunkulu kunjengokukhanya lobunyama ngeza ke kwahlala endaweni eyodwa uNkulunkulu sebekuthintile lapha ungcwele right kahlali lesono isono loNkulunkulu ngeke kwahlala ndawonye so kwasekudingakala ukuthi kube khona lo mmeli kube khona lo muntu oza kuba phakathi kukaNkulunkulu lo muntu esizamuthi ngumPristi uMpristi wadingakala ukuthi abe khona yena amele umuntu azwisise ukuthi umuntu usuka nga unjani abe sekhulumela uNkulunkulu emuntwini umuntu kuNkulunkulu so ngenxa yesono kwaba lodonga lolu osoluthintiwe uNkulunkulu wasedinga ke indlela zokuthi ungakhangela throughout the ages uzafumana ukuthi uNkulunkulu umuntu esewonile Adamu nguyombalekelayo kodwa ebuye edinga umuntu nguNkulunkulu abe sehlela yena ukuthi hayi ngenxa yesono sokuzaba labantu enzabe ngikhuluma labo bezokutshela Adamu ukuthi ngithini kwase kusiba khona le office yobuPristi sizayinanzelela throughout the ages embalini yethu yeSkristu ukuthi ikhona kulabalingiswa abathile abakhona ababemela uNkulunkulu bekhulumela uNkulunkulu bekhulumela umuntu futhi. Siyabonga bengiza khangela sona isihloko senjalo sihloko athinta indaba yobuPristi beza khangela isihloko sethu ukuthi kanti nxa uNkulunkulu wayesedinga bona kube lo muntu oza kumela umuntu wayefuna uMpristi onjani. Okay. Wayefuna uMpristi oqotho right uMpristi olungileyo uMpristi othembekileyo uMpristi umuntu olozwelo ozwisisayo okwenzakalayo kulowana muntu ukuze nelise ukukhulumela umuntu kuNkulunkulu ayenelise ukukhulumela uNkulunkulu emuntu oyaziyo intando kaNkulunkulu. Siyabonga kusoba labana isihloko sethu sizathi singene kuso ngokujula kwaso ngomPristi onjani othembekileyo kanti uyini umsebenzi womPristi maqondana lala amavesi azathasibayile wona uHebrews 5 verse 1 up to 10 akubale nje amane awuqala amaHebheru 5 ivesi 1 sesiya ku4 ifunda kanje ngoba wonke uMpristi omkhulu othathwa ebantwini umiselwa abantu ezintweni ezimayelana loNkulunkulu ukuze anikele izipho lemihlatshelo ngenxa yezono ongababekezelela abangaziyo labaduhayo lokhu laye egonjolozelwe yibuthakathaka
njalo ngenxa yalokho kufanele ukuthi anikelele izono njengokwabantu kunjalo langokwakhe. Verse 4, futhi kakula muntu ozithathela le inhlonipho kodwa obizwa nguNkulunkulu la njengo-Aaron. Sisiyabonga. uMAFORO ugcine ekhuluma ngokuthi uJehova wadinga indlela zokubana alungise lolu donga ngokuletha ihofisi ikaPriest njalokho esebalile. Walamavesi asandubana abalwe asifundisa ukuthi kade wena umsebenzi woMpristi uyini. Umsebenzi woMpristi uyini? Uza kufunda usiya phambili kusukela kuvesi ka5 usiya phambili noma ungayifundanga. Kodwa ke ngithanda bona ngizwisisa ukuthi uJesu njengomPristi othembekileyo wawuphelisa njani lo msebenzi. Siyabonga mfundisi. Okay. uMAFORO besethintile lapho ukuthi uMpristi ubesima phakathi komuntu owonileyo loNkulunkulu ongcwele. Yes. So ngesizathu sokuthi isono bese sibehlukanisile uNkulunkulu esebungcweleni bakhe. Bekumele uMpristi ame azoletha imhlatshelo yokuvuma izono phambi kukaNkulunkulu. Yikho ivesi leyi esiyithintileyo ithe lo muntu wayekhethwa nguNkulunkulu ebantwini. Ngesizathu sokuthi kufanele abe lobudlelwano labantu azwisise izicathulo umuntu asengene phakathi kwazo. Okay. Ngezinye indlela mhlanga uNkulunkulu esimkhonzayo uyasithanda. Ngoba uMpristi wayevela kwenye indawo. Sasingathi hayi lo kazwisisi esidlula kukho njengabantu benyama. Kodwa uNkulunkulu wathi hayi ngiyakuzwisisa mntengu udalileyo. Wathi ngufakele umuntu onjengawe ukuze abe phakathi kwami lawo. AbaPristi okhuluma ngabo mhlanga utshila ukuthi babe khethwa ngubani? uNkulunkulu. Bemela abantu phakathi bemela besima phakathi kaNkulunkulu labantu. Bekhethwe njalo phakathi kukabani? Kwabantu. Okuthi ukuthi babe ngabantu ababesona lapho. Yebo. Okuthi ukuthi babe ngabantu laba ababuthakathaka abangabekezeliyo kwesinye isikhathi. Kodwa uNkulunkulu ebakhethile ebakhangelela ukuthi benze what we call their best. Kodwa bengabantu abawele esonweni. Kodwa umfundisi wasesiya phambili ke lapha ade sekhona asimuzweni u210 umfundisi. All right. Bengisathi ngithi mina kuhle ukuthi sikuveze ukuthi babekhethwa phakathi kwabantu kwenza ukuthi babe lozwelo bazwisise njani umuntu. Futhi kuqakathekile bona sizwisise kakhulu. Ngabe likhuluma ke ngizokuthi yana kuqakathekile bona sizwisise kakhulu kungenxa yani uMpristi wakhethwa. Sikuthilo uNkulunkulu ungcwele. Ubungcwele bungahlangana lesono uba ngumlilo ovuthayo. Kunjalo. Ubungcwele kabuhlangana lesono ngubani? Ngokushilo lokho angithi. Yes. So ngase ngisithi mina ke uJesu njengoba sikhala abaPristi uMpristi kumele abe lozwelo agqoke izicathulo angene ezicathulweni zoluntu. uJesu lokho wakuphelelisa njani? Thina njengobuthungameli balezinsuku abaPristi balezinsuku kambe siyafinyelela yini siyakuzwisa yini umsebenzi kaMpristi wayizolo ikakhulu sikhangela ngokuphelisa kaJesu Kristu ufuna ukukhuluma? Hayi bengifuna ukuthi singakakhulumi kulokheli icela ukuthi sikuthinte sizweni lapho umbhalo ungabala uverse 5 kundima efananayo uthi ngokunjalo lo Kristu kazidumisanga yena ukuba ngumPristi omkhulu kodwa lo owathi kuye wena uyindodana yami lamhla mina ngikuzele. Njengoba esitsho futhi kwenye indawo ukuthi wena ungumPristi kuze kube phakade ngokuhlobo lukaMelchizedek. Owathi ensukwini zenyama yakhe esenikele iminikelo kanye lokunxusa elokukhala okukhulu langezinyembezi kuye olamandla okumsindisa ekufeni futhi wezwiwa ngenxa yokwesaba kwakhe uNkulunkulu. Loba eyindodana wafunda ukulalela
ezintweni ahlupheka ngazo esephelelisiwe waba yisisusa sosindiso olulaphakade kubo bonke abamlalelayo ebizwa nguNkulunkulu ngokuthi ungumpristi omkhulu ngokohlobo lukaMelchizedek. Ngifisa ukuthi ngithinte lapha mfundisi ukuthi nxa abapristi babethathwa ebantwini bekhethwa nguNkulunkulu lo Jesu wabizwa nguNkulunkulu ukuthi kame endaweni yomuntu ame phakathi laphakathi kaNkulunkulu ongcwele lo muntu owonileyo. Yikho uJesu wabuya wathatha isimo sethu kuvezwe kuzanami kwesinye isikhathi weza umuntu ethi awukho ezicathulweni zami ngene ezicathulweni zami ukuze ukuthi ngizwana kwakuthatha ukuthi uJesu enguNkulunkulu engcwele athathe angene esicathulweni sami azi ukubuthakathaka bami yikho owakuthunywa nguNkulunkulu thukaze akufeze abe ngumpristi opheleleyo. Uyabona ukuthi isono senzani? Isono senza sangazwisisi uNkulunkulu. Sangabi lokuba kwazi ngothando lwakhe la ngomusa wakhe. Kwasokusenza sibone ngani uNkulunkulu olwenhliziyo ewomileyo. uNkulunkulu wasesitshengisa ukuthi hayi ananhliziyo ewomileyo ngizalithumela indodana yami ezelo yiyo yodwa ukuthi ibuye izokuma ibe phakathi kwami lani ukuze linabantu linjani lisindiswe. Sisindiswa kuphela ngompristi omkhulu onguJesu. Siyabonga. Indaba yompristi mfundisi Mlilo yadingakala ukuze ukholo lwethu lupheleliswe. IsiKristu asiphelelanga kungela mpristi kungela ministry yompristi. So ukuze kube lokubuyisana kuyadingakala ngoba obuyisayo nguNkulunkulu. Singathi vele uNkulunkulu zenzela umsebenzi wakhe akudingeke omunye umuntu kodwa ngenxa yokuthi uJesu wayengakabuyi kwasekudingwa abantu. Siyabathola abantu bebizwa besiba khona bemela uNkulunkulu sesikuthindile ukuthi babe yizoni besona kodwa ukhona umpristi owazayo ongawoniyo othembekileyo hathi ukuthi vele wazalwa engoni wayengawona lo Jesu kodwa wakhetha ukuthi angoni. Yikho sesibuyela kusihloko sethu esithi umpristi onjani othembekileyo. So kuphendula umbuzo obuke wawubuza uKristu umpristi odingakalayo ngothembekileyo wenza khona lokho okufunwa nguNkulunkulu. Sike sakuthinta last week nxa likhumbula isihlobo ubana kwakungadingeki ukuthi uJesu azabe ngumuntu ukuzazwisise hayi vele uyazwisisa ukuthi abe ngumuntu kunceda mina lawe ukuthi sizwisise ukuthi uyazwisisa ngoba thina vele ingqondo zethu zimfisha umuntu nxa engangenanga umhlangu wawuthinta ukuthi ngene esicathulweni umuntu yathi uyakhuza ukuthi hayi nguthona awukho ku situation yama lokho kuveza ukuthi wayesenzela ukuthi wena uzwisise ukuthi uyazwisisa angithi be sizwisise ukuthi uyasincengela lokho esingena kikho uyakwazi ende ngumpristi olungileyo okwaziyo esingena ki ende angasimela ayimela indaba yethu. So ukutsho MAFORO ukuthi silompristi omkhulu onguJesu osimelayo. Mina ngibone ngani kumele nxa singabalandeli bakaJesu sikwazi ukuthi sizoni kodwa uJesu wakhetha ukusimela lathi lapha esiphila khona sizame ukumelana sizame ukuncedisana kambe uyamkhulekela omnye wakho na phela kwesinye isikhathi uyazi ukuthi uyathwala nzima ulezihlobo ulebandla ulabangani abantu begodlile so izinto kodwa uJesu kulothi agodle athi mina ngumntana ngiyindodana kaNkulunkulu ngeke mele uluntu weza wazothwala nzima emhlabeni wakufa esiphambanweni ukuzamele mina lawe lathi asibeni lawo lo mqondo wakuJesu okutshoyo kuvumelana lamazwi kaPeter oqala ngo2 ivese ethi lina lisebukhosini banjani bobupriest uchilo udadewethu Mrs Mhlanga lapha ukuthi abapriest balapha emhlabeni esingathi abafundisi ama-elders kumele sibe lonhliziyo kaJesu Kristu elozwelo lokuzwisisana kanti ke lathi sebukhosini bobupriest sidinga into efana nayo echo ngozanami kakhulu ufuna ukuthi
Bengisithi uJohane usilethele ukuthi lo othi uyamazi uKristu kahambe njengoba uKristu wahamba. uKristu kwamsusa ezulwini ilokho ayikho khona uluthando so uzile ukuthi azosivezela uthando thina nxa sesikuKristu uKristu sesimveza kwabanye abantu ngokuma phakathi kwabo lo Kristu sibavezela ukuthi uKristu ngubani ngiya ku point kaZanamwe ukuthi sifanele ukuhawukelana ukuthwalelana ubunzima mfundisi kulabantu asebeze bachiya abamflathela uKristu bethwele enzima sibakhangela singenzi lutho uJesu kwakungavuma ukuthi ahlale ezulwini akhangela angenzi lutho ngomume sasiphakathi kwawo Ngicabanga ukuthi yena umuntu akazwisisi ukuthi yena usebuPristini yikho la nxa sesimemezela I will go kodwa abantu abakuthatha awukazizwisisi ngokwakuthi ilami ngisebuPristini kakhulu qedisa bese ngu bemfuna ukuthi ngifithizele ukuthi uKristu kuye kwakuphikisana lemvelo yakhe ukubukela umuntu esifa thina nxa silenhliziyo yikho umpostoli Paulus bayile ukuthi awubekini lo mqondo okukhona kuKristu Jesu owathi wachiya ukukhonzwa lakho konke thina siyehluleka ukuthi umzalwane wami ngimsacrifice ngihlephunelane laye lokho engilakho ngimthwalele umthwalo but uNkulunkulu usisetheli example yokuthi singathwalelana njani imthwalo ngoba uKristu kuye wathwala isono wenziwa yena waba yisono ukuze thina siphiwe impilo umlimi kasengele kithi umoya wakaJesu okuzwelana okuthwalelana imthwalo sibambisana indlela yokuyezulwini uthe ubala amavesi usele verse ka5 sevesi ka10 uthinte ukuthi uKristu lo weza ngokohlobo luka Melchizedeki singakayiphambili akusibalele uGenesis 14 verse 18 to 20 sike sizwe ngoMelchizedeki ukuthi waye ngumuntu onjani ungaqeda lapha uzangifundela futhi uHebrews 7 verse 1 usiya ku3 Siyabonga mfundisi uGenesis 14 verse 18 ithi uMelchizedek inkosi yeSalema waselethwa isinkwa lewayini njalo yena ngumpristi kaNkulunkulu ophezukonke wasembusisa wathi kabusiswe uAbrahama nguNkulunkulu ophezukonke umniki wamazulu lomhlaba kabusisweke uNkulunkulu ophezukonke onikele izitha zakho esandleni sakho wasemnika okwechumi kwakho konke wasemnika okwechumi kwakho konke yinkosi yaseSalema uMelchizedeki wayengubani njalo wenziwa wafana loKristu njani singakaxoxi ngalo umbuzo othi asasibalele sizwe ukuthi uHebrews 7 verse 1 kusiya ku3 usikhanyisela ngayiphi indlela sisiya phambili AMOS 7 verse 1 siya ku3 ithi ngoba uMelchizedek lo inkosi yeSalema umpristi kaNkulunkulu ophezukonke owahlangabeza uAbraham mhla ebuya ekubulaleni amakhosi wasembusisa uAbraham laye wamabela okwechumi kwakho konke kuqala ophendulelwa ngokuthi inkosi yokulunga emva kwalokho bese kuthiwa futhi inkosi yeSalema okuyikuthi inkosi yokuthula verse 3 akalayise akalanina akalasendo akala kuqala kwensuku kumbe ukuphela kwempilo kodwa esenziwe wafanana lendodana kaNkulunkulu uhlala engumpristi laphakade esenziwe wayengubani yena uMelchizedeki singamchaza ngayiphi indlela wayengubani uthiwa wenziwa futhi ufana lobani loJesu yes kumbe ngakuchaza ngalindlela mvumelani ngilethe amahofisi ayikhona kwaIsrael bese singena lapha kwaIsrael kwathi sokube lesono kwaba lamahofisi amathathu ayiqhathekile siyakhumbula liyona le esikhuluma ngayo yobupriest yasungulwa uNkulunkulu ukuthi ngizadinga umpriest amelane awuzalimela le ofisi yobupriest yayinikezwe uLevi ngoba uLevi
wathi uIsrayeli ehlamukela uNkulunkulu ekhonza izithombe uLevi wangahlamuki wangahlanganeli uNkulunkulu wathi uLevi nguye oza kungimela even sesiya ngale Canaan sayikumnika inheritance umhlabathi hayi useyasebenza eTempelini kube le office yenkosi ioffice yenkosi ngaya uGenesis chapter 49 inikezwa uJuda uJakobe eprofeta uhlakhulume ukubana intonga ayikusuka endlini kaJuda bese kusiba le office yoprofeti yayikhona babekhethwa ngezikhathi ezijiyeneyo basungulwe uNkulunkulu azikhethele umprofeti yikho uMose ngolunye usuku yakhuluma umuntu kuza kubuya umprofeti ofana lana uMose wayengumprofeti uAaron engumpristi kwakungavumi ukuthi umuntu abe lama office wona la eyedwa ukalutshwana lapho ukuthola kodwa la nxa sesibuya kuMelchizedeki uthola kuthiwa wayelama office kanjani eyinkosi engumpristi uyakhumbula uSawuli uyajeziswa ngoba wathatha ioffice yopristi wanikela engamelanga akwenze loba ungathaba njani wangamelanga ungene kwioffice yomuntu kodwa lo nguye sesingena kuye bazachasisa abazalwane ukuthi uJesu ufana lo Melchizedeki uyinkosi njalo uyini ungumpriest. Okay, siyabonga MAFORO ngikhumbula inkosi siqondisele uJesu ungohlelo luka Melchizedeki asozafane lo yes yeah that's all right yeah hayi siyabonga benzithi ngikhumbula ukuthi le nkosi uZiya yahamba ya offer yabuyichaya amaLebheru so uNkulunkulu ubecaca ngicabanga ukuthi khona lokho bekuveza ukuthi icebo likaNkulunkulu lokusindiswa even ipriesthood isiba yisibonakaliso sokuthi nguJesu ozayo so umprofeti uMelchizedeki lapha iverse isitshelile ukuthi akaso Jesu ngaso uNkulunkulu uMelchizedeki hayi kuthwe ngumpriest omkhulu kaNkulunkulu umpriest kaNkulunkulu number 1 number 2 uyinkosi yokulunga uyinkosi yeSalem yikho MAFORO kuthinta lapho ukuthi lama office amabili abe sesithi amaHebheru verse 1 kuthiwe ungabala uverse 3 kuthiwe kala mama kala baba kala siqalo kala siphetho khona lokho kuletha ukuthi uMelchizedeki ipriesthood ubupriesti bukaJesu ubufaniswe umfundisi yenti esithayifake straight ukuthi ubupriesti bukaJesu kayisibo bukaMelchizedeki bufanana lo bukaMelchizedeki ngoba uJesu ukwabili nguyophethe ama-office amabili uyinkosi njalo uyini ungumpriest uJesu ngumnikazi weuniverse afunde ezifundweni ezidlule ukuthi nguye wadala izinto zonke nguyobusa iuniverse yonke so umpriesti lo onguMelchizedeki ungumpriesti kaso uNkulunkulu kule mfundiso eziningi lapha nguMelchizedeki kodwa siyabonga isifundo lesikuthi sisilethele ukuthi ungumuntu kulomunye umuntu engiyafunda la obesithi uMelchizedeki unguJesu ngokwakhe so isifundo siyasivezela ukuthi hayi osilethele umaHebheru 7 ubefanisa njalo uMelchizedeki ukuthi kungabiswa mfundisi idetail ukuthi umama khe ngubani ubuyise ngubani yikho akusebenzisileyo ukungabi khona kwa detail yalana akutsho ukuthi uba ngesinye isidalo kuba nguJesu ngokwakhe kodwa ngoba kasimphiwanga ukuzalwa kwakhe lokuqhubeka kwakhe lokuphetha kwakhe umaHebheru usisifanisela ke uJesu laleyo ndoda yes mina mfuna ungezelela khapha ukuthi ngabe silohlupho olukhulu ngoba ngaba priest balabe lokha bekoLevi lapha ngoba kwakusiwa ngokuthi uzalwa mba ukulandelana uzalwa koLevi phothini singaba komaphosa singasoba koLevi kwakuyabanzima kodwa ngoJesu owabuya ngendlela kaMelchizedeki engasiyo yabaLevi sonke lathi singasoba Levi sesingenile elayini ngiyabonga asengikhanyisela khona ukuthi ukuza kaJesu Kristu kwahle kwathintsha imithetho kwatshintsha izinto ezithize ngibone uphakamisa isandla MAFORO yes kusibisele emuva ukuthi indaba leyo kayisiwe kaLevi umaHebheru uyakuchaza ukuthi uAbraham vele wayathi sinikela uLevi wayesekhalweni lukaAbraham ibuyela emuva
elinye iqiniso simele silibambe uNkulunkulu uhlala vele elendlela yakhe yokukhuluma labantu uMelchizedek esaphila khona phana ethungamela iministry yakhe uNkulunkulu vele wayekhuluma labantu akulasikhathi akulasizukulwane esingazange savezelwa iministry kumbe ukuncenga kukaNkulunkulu izikhathi zonke sihlobo esithandekayo uNkulunkulu ukhulumisana lathi uyasincenga nguye futhi osidingayo yikho esikuvezelwayo ngendaba yobuPriest yes ubuPriest imfundiso obufanana lobukaMelchizedek uthi ukuthi uJesu indaba yokuhlenga uyiphethe ngokuphelela kayila siphetho yikho sikuthiwa kala usiqalo kala siphetho so siphiwe ukuthi njalo kayiguquki ukuthi uJesu is eternal uphili phakade yikho iministry yakhe iphelela kungabi lo mpriest ngemva kwakhe kungabi lo munye umpriest esingamdinga namuhla ame phakathi kwethu loNkulunkulu so uba ngumpriest isiqongo sokumelwa phambi kukaNkulunkulu ongcwele ngezinye indlela uthi thina silo Sodoma kakhulu onguJesu osimelayo lo masilemaleni lutshwana siyalobola uJesu athi hayi bazolobola alright siyaphambili ngale ndaba efana na umbona leyo iza kuvela sebesibili nxa sokisichombulula kakuhle akasifundele uHebrews 7 verse 11 kulokho kwakutsho lokho kunithathekisile kakhulu ukuthi uPriest kaJesu Kristu bafika batshintsha ufuna sike sikhangele naleyo nto kwatshintsha ngayiphi indlela lokho kuyini okwatshintshayo ngokungena kaMpriest oza ngohlelo lukaMelchizedek ithi uverse 11 lapha uMAFORO 7 ngakho ke uba kwakukhona ukuphelela ngobuPriest bukaLevi ngoba isizwe sanika umlayo ngaphansi kwabo kwase kusaswelekelane ukuthi kuvele omunye umPriest ngokohlobo lukaMelchizedek la lokungachiwo ngokwendlela kaAaron ngoba uba ubuPriest buphendulwa kuyadingeka ukuthi kube khona lokuphendulwa komlayo ngoba lo okukhulunywa ngaye lezi zinto ungowesinye isizwe okungabanga khona kuso owanakekela ilathi ngoba kusobala ukuthi inkosi yethu yavela koJuda isizwe uMoses angakhulumanga lutho ngaso mayelana lobuPriest njalo kusesobala ngokwengezelelwe kakhulu uba sekusima omunye umPriest njengokofuzo lukaMelchizedek ongenziwanga ngokomthetho wesimiso senyama kodwa ngokwamandla empilo engela kuphela amen sesixoxile sesike sayithinta le ndaba eveza uPriest bukaLevi eveza ufuna ke sike sinabe futhi ngokujula uthi kanti kungenxa yani kwatshintshwa why kungazange kwathi umPriest lo since uJesu wahlweza ngenzalo kaJuda kuhle kufaka abaPriest bonke basuke emulini kaJuda kuze kuyefika kuJesu Kristu okwayichaza ngifuna siyifithizele njalo izwisiseke sike sathinta lapha sichaza sihlobo esithandekayo uNkulunkulu sonke uyasithanda anti sasike sathi sonke we are priesthood of believers uyabona akula muntu ongcono kulomunye senzelwe umusa nguNkulunkulu so ekuhleleni umsebenzi wakhe wonke umuntu ethempelini wayelengxenye ayemele ayenze okwenzakalayo sihlobo esithandekayo umuntu vele uyona umuntu uyafa umuntu kaphelelanga kwase kudingakala ukuthi uJehova yena mathupha ngesiqu sikaJesu abuye yena azophelelisa umsebenzi ngoba mina ngangingeke ngihlengwe ngegazi lezimvu ngegazi lenkomo loba ziziningi kanjani uyabuza umlobi la uthi just imagine ukuthi zingaki izimvu ezafayo zihlatshelwa mina kusukela uAdam kuze kufike la namhlanje izineloko zihlatshwa isihlobo esithandekayo kwakudingakala uNkulunkulu ngowakhe yena wasidalayo ukuthi asibuyisela kuye singabakhe so
uJesu wathi sebuyile wagcwalisa waphelelisa konke khona lokho esingathi ngesikhiwo uba effective okunye lokho ukuthi kwakungaphelelisi yikwenza nje kuphela kuphelelisa kugcwaliswa nguJesu. Umfuziselo MAFORO wawunzima ngoba ngelanga kwakusitsho ukuthi wakufiwa kwakubakhumbuza indaba yesono each day indaba yokuqunywa yazi igazi ungabona nje okulithonsi uzumzimba uhamba ngoba vele indaba yesono inzima so leyani system le eyayingumfuziselo singathi ngesikhiwa was faulty ngoba njengoba uthile ukuthi phela nginje umbona ngimuhle nginje sho ngahlengwa ngegazi lenkomo mbele juba umbele embuzi kodwa kwasokufuna igazi elipheleleyo ngoba labantu ababe simela amaPriest ayelayo eyizoni so kwakutshengisa ukuthi vele isystem yankona injani ayiqondanga kodwa sokwasokufuna umuntu opheleleyo njalo indaba yokuthi kube kulokho kuchitheka igazi yayitshengisa vele ukuthi indaba le yanjani ayiphelelanga kodwa ukuza kukaJesu kanye sahle sasindiswa ngoba kwakutshengisa ukuphelela lokhu kwakungumfuziselo uyakwazi ukuthi ungathengela uThomi ukuthi uzathengela isicathulo isikushu uThoma siso sikushu uyabulokhu umelela ubani isicathulo ngoba isicathulo phela senziwe ngesikhumbu uThoma anti la uyambona lebizo liyatsho so lokho singakufanisa nje ukuthi kwakungumfuziselo kodwa simelele the perfect Jesus Christ kanti uJohane wathini embone eqhamuka uJesu Kristu maqona le ndaba abakhuluma wathi bheki undlu likaNkulunkulu elisusisono mina ngiyakubonga lokho mfundisi ukuthi icebo leli lokuthi uJesu azothenga umhlaba ngegazi right kwakungasocebe labuya ngo-AD 30 ngo-BC bani uJesu ezalwa ayi safunde ezifundweni ezidlule ukuthi vele lalikhona umuntu engakawi so indaba yegazi le yezinyamazana uNkulunkulu wayengayilethanga ukuthi trial and error wayengathi ukuthi wobani sizama ukuthi lingasindiswa hayi wayesithi ukuthi nansi indlela eliyasindiswa Adam ligazi so uNkulunkulu waletha isystem yenkonzo leyo ukuthi akwenze kuzwakala emuntwini ukuthi umuntu angake aphelele ngendlela yakhe indaba ligazi even labo beyihlaba imhlatshelo mfundisi babeyizwisisa ukuthi haya sombuzi kodwa ligazi likaKristu siyabonga then ibisisithi umthetho kwakufanele utshintshwe umthetho lapho khonapho okhona uyigcwalisa ngokufunda uHebrews 7 verse 11 uzofika u16 yalindaba ukuthi ukutshintshwa komthetho siyabona bese sibali sifundile u16 from 11 to 16 yes just comment wasesibali yes right yes ngakho ke uba kwakukhona ukuphelela ngobuPristi bukaLevi ngoba isizwe sanikwa umlayo ngaphansi kwabo kwakusaswelekeleni ukuthi kuvele omunye uMpristi ngokohlobo lukaMelchizedek la ngokungatshiwo ngokwendlela kaAaron ngoba uba uMpristi buphendulwa ukuyadingeka ukuthi kube khona lokuphendulwa komlayo ngoba lo okukhulunywa ngaye lezi zinto ungowesinye isizwe okungabanga kuso owanakekela ilathi ngoba kusobala ukuthi inkosi yethu yavela koJuda isizwe uMoses angakhulumanga lutho ngaso mayelana lobuPriest njalo kusesobala njengokwengezelelwe kakhulu uba sekusima omnye uMpriest njengokofuzo lukaMelchizedek ongenziwanga ngokomthetho wesimiso senyama kodwa ngokwamandla empilo engela kuphela uverse 16 u10 uthiwa ongenziwanga ngokomthetho wesimiso senyama kodwa ngokwamandla empilo engela kuphela all right kuJohn khonoko indaba esilethelwa mbona yiyo belokho sifithizela ukubana kwakudingakala ukuthi kubuye uJesu onguye oweqiniso konke lokho kwakukhomba sesikuvezela ukuthi yebo nguye okuqalisayo yikho umnikelo wakhe wamukelwanga kodwa hayi yaphambanisa mina ngithe ngifuna igazi ulandelwe kwakufunwa nguJesu kuyagcwaliseka uJesu esenze njani bakithi esebuyile ngingathi kuyaphelelisa umfundisi obe kusenzakala kugcwalise
okwakuse ilikela thinta uJohane uThembona uthi nanti iwundle lisusa izozo usebenzisa ilokhuza yewundlu vele kade silenza uJesu athiwe kuyini liwundlu mbona umhlanga ube seyichasisa lapha ukuthi why kwaba lo tshintsho Okay bengisathi nxa kwasokumele ukuthi kubuye uMpristi omkhulu ngokohlobo lukaMelchizedek. That's right. Kwasokumele ukuthi kuguqule umthetho. Asihle sikunanzele umthetho wawufanele uguqulwe la ngoloko kwenza lobupriest ayikhona umthetho kaNkulunkulu wonke. So sikunanzele umthetho uguqulwe ngalokho ukuthi anti siyakwazi ukuthi koLevi kwakungavunyelwa ukuthi kube lo muntu ozobheka imhlatshelo obuya lemhlatshelo ngaphandle kophume kuleyo ndlu. Yikho uMaforo ke wathinta lapho ukuthi abantu bafuziya wabalele prosi kanjani ende kulaba priest ababuya lapha bilakhumbula babe challenge uAaron ukuthi uNkulunkulu kakhulumi ngawe wedwa lathi so uNkulunkulu kuthiwa ba of incest bathini bafa ngesizathu so umthetho lo ngenxa ukuthi uJesu engumpriest ongaphumi koLevi bekufanele uguqulwe lo mthetho uJesu angene ngokohlobo lolo engela siqalo engela siphetho enguNkulunkulu engumpriest omkhulu njalo. Isigaba sesibili umthetho kade umele utshintshwe njalo ungafunda uMaHebheru 10 uverse 1 uthi kwakungavumi ukuthi igazi lenyamazana lezimvu lisusa isono ngoba umuntu wayesala eyisoni igazi lihlatshiwe so obekumele kuguqulwe ukuthi hayi asisabuyila leyo mhlatshelo sesisiza ngegazi lenkosi yethu uJesu so yikho sibona inkonzo yanamuhla ingela kuchitheka kwegazi lezimvu lezimbuzi sisiza kuphela sikholwa kulelo gazi lahlatshwayo likaJesu. So ngezinye indlela lapha sithi kwabuya uJesu onguye oyimpilo engapheliyo ezosipha impilo engapheliyo kwasokufuna diroko idwala elingela kuqala elingela kuphela ngoba abapriest laba abanye babesifa njengami bebuthakathaka njengami kodwa kwasokufuna ingonyama kaJuda eyanqoba esiphambanweni yasinqobela ukuze mina lawe sisindiswe okwakumele ukuthi lawo bengaka lethi umhlatshelo wabo wabantu kabahlabe khona labantu bengifuna ukuthi siku apply ngalindlela zwanibalalela iningi lethu bayasiqanjelwa amanga sibhizi sidingana lenkukhu imbuzi sizigeze sizihlanze sisithi sifuna igazi lachitheka eCalvary asambeni siguqe simtshele akehlulwa lutho uzasigeza uzasihlanza uzasenza siphelele uJesu sifuna ukuthi semphasize khona lokho usathana ngasiqambela amanga ukopha khona lokho ulokho ebambele kukhona lokho kodwa njengoba kuchiwe la sokulenguquko sesi-advancile usindiso solubuye lwaphelela lwagcwaliswa nguJesu uJesu khathesi usendaweni engcwele uncengela mina lawe eqedisa umsebenzi wakhe wobupriest isivumelwano esitsha MAFORO aseyiso segazi lezimvu aseyiso segazi lemajuba selingele sivumelwano segazi likaJesu elachitheka esiphambanweni singakubamba khonokho kuzenza ukuthi singadingi inkukhu ezimnyama kuzenza ukuthi singadingi inkukhu ezimhlophe kodwa sikhangele isiphambanweni ngicela ukuthi ngithini uMaforo nxa ekhuluma ngokuthi kunenge esikhanya sikwenza okulokhe so kuyisithunzi salokho anti kwakuyisithunzi kulabanye silokho kwesinye isikhathi sithemba kuba priest abapriest abafayo uzanami kwakuthi uthi hayi labana vebe belesono bebuthakathaka besehluleka njengathi besifa kulezi insuku silokho sinje kukhona ukuthi silakho ukuthi abapriest siyahamba siyevuma izono kibo sibatshela inhlupho zethu sibathini namuhla isifundo lesi kasisisize bathandekayo ukuthi indaba yabapriest bayizolo yedlule ibingumfuziselo wompriest omkhulu ngoJesu so akula umuntu ofanele uyevuma kuyizono khathesi akula mpriest owenyama ongavuke efile ongakuthwalela umthwalo yikho uFirst Timothy sithi uchapter 2 verse 5 uthini kule ndoda eyodwa kuphela emiphakathi kaNkulunkulu ongcwele lo muntu ngwende leyo ndoda kunguJesu so kasihambeni kuJesu lezono zethu asithwalele so sile surety nguJesu alright bengifuna ukuthi ngiye khona lapho ukuthi akusifundele uHebrews
amaHebheru 7 verse 22 sizwe ngendaba leyo yesibambiso esinguJesu Kristu. uMaHebheru 7 verse 22 ithi ngalokho uJesu waba yisibambiso sesivumelwano esingcono. Ake sichase kabanzi ngendaba yesibambiso. La kesho ngesilungu uthi surety abayithi i-guarantor. Kanti vele umuntu oyi-guarantor oyisibambiso ngumuntu onjani? Yes. Emhlabeni esiphila kiwo khathesi sasikunanzelele isihlobo esithandekayo. Siboleka izimali kungaba semabhanga wherever lapho siboleka khona kumbe uyathatha okuthile bese bekucela ukuthi sinikeze isurety sinikeze uguarantor wakho ngiyasuka mina ngoba angilandlu ngiyedinga kumbe olendlu ngoba angila mali kumbe angila stable income bese ngisiyadinga umfundisi umlilo ole income stable ngithi mdala ngicela ube unguarantor wami akwenzayo umlilo uyavuma ukuthi isikwelede lesasithethe uzasibisela nxa engehluleka ngizabhadala mina uthatha irisk ngami ngoba akakwazi kumbe ngizaphumela kumbe ngiyekuphumelela sihlobo esithandekayo uJesu wathatha irisk kuba priest laba kwi system leyo kunikela waba yisurety yayo ukuthi hayi ngizabuya mina ngizogcwalisa so kusiliyenzela kube lula ukubana bonke abantu kusukela ku Adam usiyafika emntwini wokugcina sonke sisindiswe ngoJesu akulo asindiswa ngegazi lezimvu kumbe lamaju hayi konke kwakukhomba kuJesu ngoba uJesu nguyayifakile nguyayinguarantor ukuthi umnikelo leyi mina ngibuya mina ngiza kugcwalisisa ngikuphelelise ngezinye indlela MAFORO asithembeni uJesu njengoba uthila uthi sihamba labo surety abangabantu ngiyakwanisa uhamba lomhlanga athi ungehluleka ukubhadala ngiza kubhadalela 2 days the line umhlanga akasekho kuthi utanisela mtoza njani ozambhadalela ngehluleka ngiyakwanisa uhamba lo umfundisi umlilo bafike bathi hayi umfundisi umlilo awuqualify yolwakho akuqualify to be sure kodwa silaye usurety onguJesu he qualifies konke okufunekayo ulakho impilo enaphakade uyiphethe umnene konke okufunekayo kuJesu asibambeleleni sithembeleni kuJesu yikho phela ebhala wayizayo uthi abanye bathembele emabhizeni kodwa thina sithembelenga kuJesu ngoba nguJesu nguye yedwa ngami ongasimela hayi siyabonga zanabo ngikhumbuze inxa umuntu umhlanga ngavuke fini ngithe ngifunda ukuthi uNkulunkulu isifungo asenzayo kubuya uJesu la wasenza ku-eternal being ukwayithinta uMAFORO sikeza ukuthi uJesu kalasiphetho kalasiphatho but i-author uNkulunkulu mbisifunga esenza kubo Aaron sasingani siyadlula ngoba okwabo kwakumiswa yikufa kodwa silalo isifungo uNkulunkulu asenze ngoJesu simi phakathi ake sibuyeleni kundina ukufundwa ngekhaya sike sicubungule kabanzi ngendaba yonke sesixoxe ngayo izona nje ukuthi indaba yonke sixoxe ngayo ilokhu iphinda into enjani eyodwa akusibalele uHebrews 7 verse ka26 ifunda kanje verse 26 kaMaHebheru 7 ithi ngoba uMpristi omkhulu onjalo usifanele ongcwele ongela cala ongela sici owehlukaniswe lezoni lo wenziwa waphakama kulamazulu asikathe sengifuna sike silandelele ngakunye kwakho sinikwa impawu ezinhlanu kule ndaba Paul lokuqala kumbe i-characteristic yokuqala ungcwele akala cala akala sici nxa siletha le ndaba asike siqathanise labapriesti balapha emhlabeni mbana ungasitshela kakahle sibili ukuthi uJesu njengompriesti ongcwele ngicela ukuthinta lokho mfundisi ukuthi uJesu nxa kuthiwa ungumpriesti ongcwele kungipha ukuthi nguye ofaneleyo ukuncengela
abangangcwele ngoba yena engcwele. So ongangcwele angakancengela umuntu ongangcwele kuphelile. Yazi zalawo la. Awuyibona khona kuyanqumba qumba. Yazi uthi nginanzelani? Indaba ayilethe ukuqaliseni ukuthi uJesu nguye wezabana ahlanganise umuntu waseveza ukuthi uNkulunkulu unjani ungcwele okungcwele lesona kunjani akuhlakani yikho mfundisi yikho kwakumele ukuthi uJesu atha enguNkulunkulu uJesu nguNkulunkulu engcwele abe nguye ozakuma phakathi kaNkulunkulu ongcwele lo muntu onle. Yikho ubona uJesu wahlanganisa imvelo ezimbili. Sayikhuluma mhlanje okukhana ukuthi uphelele enguNkulunkulu njalo uphelele futhi enjani engumuntu, kuthiwa imfihlakalo yona leyo. So uma phakathi laphakathi kukaNkulunkulu ongcwele obhala uthi ngesinye isandla ubamba ithrone engcwele, ngesinye isandla ubamba umuntu oyisona ukuthi abuyise lokho kokubili. Nguye yedwa ofaneleyo ngoba uNkulunkulu ungcwele. Ongela cala, ongela siqi. Asike siqede senini. Alright. uNkulunkulu uJesu ungcwele mhla. Kala siqi. Labalandeli bakhe bakhangelelwe ukuba babe njengoJesu ngoba phela mhla kukhala icilongo kabuye ukuzolungisa izimilo uzothatha abangcwele ibisisithi verse obani ngcwele njengoba lo uNkulunkulu wena unjani ungcwele. Ngicabanga ukuthi umfundisi Mlilo ekukhonzeni kwethu singcwele na njengoba sikhonza uJesu ongcwele. Manje sikubambele ukusibizele ku I will go. Sisebukhosini bobuPristi. Kumele lathi sihlanganise izoni lobani singcwele na umbuzo wakho lo. Yes, uNkulunkulu esimkhonza isihlobo esithandekayo kuthiwa waye 100% uJesu 100% divine enguNkulunkulu wasesiba 100% human. Ngibalekela ukuthi sisuke sesilomcabango ukubana uJesu okwenza vele angoni ukuthi vele wayengcwele wayenguNkulunkulu, you know. Thina singabantu benyama zwanini isihlobo esithandeka sikuthintile last week uJesu waba inyama waba njengawo waba lana wase waqoka uba ngumuntu yes walingwa entweni zonke mfundisi Mlilo kodwa wangoni wala engcwele. So kuyavuma ukuthi kuphileke singcwele, kuyavuma ukuthi siphelele siyizoni yebo kodwa singaphenduka sibuye kuJesu. Lamandla okuba ngcwele uJesu uyasinikeza. MAFORO umkhumbuzo Ellen White nxa ekhomenta ngoJohane 1 iverse 14 ukuthi uJesu waba yinyama, ulizwi waba yinyama. Udwa uJesu waphelela wanqoba engumuntu. UbuNkulunkulu bungavelanga. Esebuntwini ngokuphelela wanqoba. Khona lokho kusinika ukuthi amandla okunqoba isono akhona nxa seseyama kuphela kuNkulunkulu. Ibisisithi wayengela sici. Ngiyakuzwisisa yikho amaHebheru 4:15 ethe walingwa ezintweni zonke kodwa kabanga lesono. Kuthi ukuthi kuthe kazange act out isono because inature yakhe ayizange corrupt isono. Kuchoni khona ngizwisisa ukuthi isono even enhlizweni yakhe kasizange siyizuza indawo loba ungayifunda esethaywa efqokisa umxhelo kuthiwa kazange even abe le frown even ngaphakathi kuthiwa akuzayi kube lenzono. So kuthi ukuthi nature yakhe kayizange ithintwe isono. Kusitsho ukuthi thina siphelela kuphela ngaleyo ndoda ngakwethu amandla singeke siphelele. So uba ngumhlatshelo opheleleyo ebe ngumpristi ongela sici ngesizathu sokuthi kakuzange kutholakala icharter. Yikho inyamazana liyana abapristi kwakumele bayihlole ingabi la sici iveze ukuphelela uJesu azabuya akuveze. Ivesi lethi genzanga sono. Yalinda ukuthi genzanga sono njengoba MAFORO sechilo. Iveze ukuthi wayengenza isono kodwa ngokukhetha kwakhe genzanga njani isono. Njalo wayengela sice ngela cala mfundisi. Okutshengisa ukuthi mina lawe namhlanje kungathiwa lokhu uZANAMWE sifuna ukumenza lokhu ngobenze lokhu. uJesu bazama bamdingila icala ngoba yena wayenjani
wayengelalo. Sasifundeni ukuphila njengoJesu ukuthi namhla bengandingela icala baliswele ngenxa yokuthi angilani sithenjisiwe bathandekayo lobo bungcwele njengoKristu njani engcwele kusiqinisa njani njengabantu bakaNkulunkulu khonokho. Isihlobo esithanda ungethuki uJesu usendaweni engcwele uyasincengela usinikezele lamandla khona ungagcwala indawo yonke isono lesi indaba yesono vele indala thina asiklemeni kuphela kuJesu uyasincengela usithembisile lokunqoba uzasinqobela uzasenza sibe ngcwele uthi wobani ngcwele njengoba ubaba njani ezulwini engcwele phelelani njengoba ubaba njani ephelele kuyavuma sihlobo esithathu singathobela intando kaNkulunkulu konke kuyafuna. Ngifuna ukuntolikele kulezi caphuno ezimbili lapha eziqhakathekileyo akuzitsho ngamafitshane mbona ziyasincedisa ukuzwisisa ukuthi phakathi kwezinhlupho phakathi kobunzima uJesu ofana nawe ngelasici usikhangele. Uthi yena ungabala iBible commentary volume 7 page 931 uthi uJesu iyazazi izangikhathaze zethu uyazazi izinto ezisihluphayo kuthiwa inhlupho zethu zonke uzithwele uyazazi la meva silabayo usekwanyathele uyakwazi uJesu akula okumphunyukayo bese kuthiwa wagcwalisa umlomo wakhe ngenhlupho zethu yenelisa ukusincengela uRome yathi uthi umoya engcwele uyabubula uyaze ugomele ngendlela ngamazwi angichasiswe umuntu nguye ongakubeka ngendlela elula kuthiwa ummeli wethu umlomo wakhe ugcwele amazwi okusimela lokulingwa kwethu bonke abalingwayo uSathani abahlaselayo uJesu uyakwazi njalo uyabamela sikhonza uJesu okwaziyo okwazi khona ukuthi uJesu usikhangele uyasincengela uyasazi ngigula ngelaphayana engce umyeso lamhlanje ulele ziqamula amabombo oh yes omunye sikhuluma kunje so uyagulela abantwana balele phansi omunye ulele ngendlala kwezinye indawo ebavikana le nhlamvu zombhobho kunengi ohluza abantu kodwa uthi usikhangele leso sithembiso sichoni kuwe maybe engaqala umama sikhangele yonke indawo esixoxe ngayo isithembiso sikaJesu Kristu bana usikhangele uyasazi uyasithanda njengommeli wethu sichoni kuwe. Isithembiso sikaJesu sithi ukuthi nxa silapha emhlabeni singaze sihlanganelani la nhlupho bani la dubo bani akula udubo uJesu angakwanisi ukulusova akula dubo luphezulu kwamandla kaJesu afesidumbanweni uthi ukuthi lo masiphakathi kweziphithiphithi ezinjani sihlabele ingoma yamasabatha ethi konke okunye kuyadlula uJesu Kristu lidwala simisibindi sibe kwazi ukuthi ngokwakathesi nje kuzadlula impuzo yeminyaka iyaphendulwa ezulwini ngoKristu siseduzane kakhulu lo uNkulunkulu kutshoni lokho kunye ende ithi mfundisi siseduzane kakhulu kulalapho ngaka siwanga ngithe mfundi indaba le yangani iyajula kimi ngasengicabanga ukuthi yikho ekucineni kwesikhathi uNkulunkulu ezakhetha uplanet Earth ukuzohlala laye afaka istamp kuyi planet eyodwa yawayo uNkulunkulu akhetha ukuyithanda ayiblesse ngoba ukhona ba so ngizwisisa ukuthi uNkulunkulu useduze kangaka yikho wahle nikela ukuthi abuye la so ngilele ngigula ngihlatshwa ngameva ngithemba ukuthi uNkulunkulu uyazazi izinhlupho and uyakwenza ulutho ngazo ngoba kasozathule nxa engazange athule ngiwele sonweni kasozathule nisenhluphekweni amazwi akho okugcina ususikhulekela singaba kaNkulunkulu ngokudalwa la ngokuhlenga ihlobo ezithandekayo uJesu uyasithanda uyasincengela uJesu uyasibuyisa kuye thina siyamhlamukela sibaleka kodwa ulokhe esibiza uyancenga asiyeni kuye igazi esingalithemba ngelewundlo kuphela asibeni lomthandazo Baba Jehova mahlulo olungileyo mmeli wethu siza kuwe sibonga ithubo sipoleke lona wasinikeza lona safunda ngalokho senzela khona wakusungula iministry yobuPristi yokusimela ulokho uyenza sikhuluma manje usendaweni engcwele
sifundise ukwamukela, sihambe ngokuqonda isikhathi zonke, sithobele intando yakho. Ngoba lequla ebelithungamela ube lathi sonke esisendaweni zonke umhlaba wonke jikelele. Okusikhathazayo sifundise ukugiqela kuwe. Ngumthandazo wethu okukholwa egameni lika Jesu Kristu. Silibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen.